Gede, tawanya ada di leher guys. Keren banget ondel-ondelnya nih teman-teman. Sebelum nonton video Gapit, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan. Gede, tawanya ada di leher guys. Keren banget ondel-ondelnya nih teman-teman. Mantul nih ondel-ondel. Tawanya ditaruh di leher, di pundak. Wih, jogetnya pakai ember nih teman-teman. Ada embernya, ada tuanya, keren. Ada